Mana uri mu gihe wabanye natumana watuzigamye kuva mu gatondo gucishika amasaha turi bazima suko twari beza abana mba n'ubuntu n'imbabazi watugiriye ko batari bake barenganya ko tucuma gusha kuri sane idaka turi bazima hanyuma muri akanya Mana mu gutangura kino kiganiro twasabye ngo zo kwibanira natu ndakwereka kandi wa Cemeraman n'umumenyesha makuru aze kubana nabo bugira kandi bisigaye Imana zo kwesha icyubahiro kuri Imana zo ukoze mu izina ryawe ryera amen amen. Tumia password kwa kufungua moyo ili Yesu aingie upate kupokea inajua everything every password everything every password everything every password. Yes, bakunzi ba Yakini TV Burundi mumeze gutomeze fresh cyane ameze kurusana ni arisira kikirumiko za Yakini Burundi TV behind camera ni Pasi Classic akoresha byose kugira ashobore kubashikiriza amasanamu abereye ijisho. No munsi rero ndabaramukije kwanza mu izina rya Yesu bene data ndabaramukije cyane impamvu ndabaramukije mu izina rya Yesu no munsi natewe iteka no mukozi w'Imana akomeye cyane no muvuga butumwa abicishije mu ndirimbo bamwita Pajos Yes ashimwe cyane meze neza brother cyameze neza kabisa turamutse abakunzi ba Yakini TV mu izina rya Yesu hanyuma turabaramukije mwese muri kumadukurikirana kuri Yakini TV tubifuriza amahoro y'Imana bane namwe kandi Pajos ikintu cyambere shaka nkuko uri umukozi w'Imana ndashaka kwanza wanze iki kiganiro gishire mu minwe y'Imana kugira ngo kize kugenda neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana uri mu gihe wabanye natumana watuzigamye kuva mu gatondo gucishika amasaha turi bazima suko twari beza abana mba n'ubuntu n'imbabazi watugiriye ko batari bake barenganya ko tucuma gusha kuri sane idaka turi bazima hanyuma muri akanya Mana mu gutangura kino kiganiro twasabye ngo zo kwibanira natu ndakwereka kandi wa Cemeraman n'umumenyesha makuru aze kubana nabo bugira kandi bisigaye Imana zo kwesha icyubahiro kuri Imana zo ukoze mu izina ryawe ryera amen amen. Asante sana ya subire ndakuramutse mu izina rya Yesu amen. Umeze neza cyane cyemeze neza nango waberewe cyane gose asante. Pajos hari abantu batakuzi bashaka kumenya Pajos bwa mbere na mbere ninde kubera iki Pajos izina wahawe n'abavyeyi ya nukuvuga izina giwanje ni Pajos nuko barishira mu funyo ariko ni Patrick ya ako cyarivuga Pajos sauti ya busara. Umuntu yumvise sauti ya busara ku bantu batumva Igiswahili ubushatse kuvuga iki nukuvuga sauti ya busara nukuvuga nijwi ry'akamaro kandi nijwi ry'ubwenge ijwi ry'akamaro ijwi ry'ubwenge. My brother amaze gukora byinshi amaze gukora indirimbo nyinshi cyane ndetse na channel yawe ya YouTube yitwa Sauti ya Busara mugende mu following mu bakurikirane cyane bakora indirimbo ziyoshe cyane ziri mu butumwa bwishi ariko my brother ndashaka kubaza icyambere na mbere kubera iki mu kuririmba mu ibaza cyane Igiswahili so bivana naho umuntu yakuriye ko kubera keshi biragorana kubera turabona tuwavukiye Tanzania ariko abavyeyi n'abarundi Warundi bica bituma rero urumva Igiswahili kibacisha ariko Kirundi turakizi niyo mpamvu ndiko ndavuga ni Kirundi so urumva ko ni sawa. My brother taraja kurenda shaka kwanza ubanzuramutse mabuja ucumwumva mabuja ari muri Amerika hanyuma reka mfata umwanya kandi wo kuamsa big management mvuga nti Imana ibane nawe hanyuma nongera mvuga nti kandi n'abarinzi ba Sauti ya Busara guhera kuri Bera na Joyce Imana ibane nabo hanyuma kandi n'abakunzi bacu bose bakunda Sauti ya Busara eka kwanza bakunda umurimo w'Imana Imana ibane namwe kandi ugira kandi my brother ndashaka kwanza kugira ngo tuje mu muhemu neza wanze tukubitira kapera gatoya kundirimbo ariyo yose ndirimbo ariyo yose so nitakwenda mahali pa gizani na dhambi kuhubiri injili ya nuru ili watu wasiosikia habari wafahamu upendo wa Yesu kwa maana thamani gani. Akitaka niende kwa watu wagumu niache ndugu na rafiki zangu hata wakinitaja pumbafu na bure itakuwa mapenzi ya wana. Nitakwenda mahali pa giza na dhambi hata watu wote wapate kuona wokovu wake. Nitakwenda mahali pa giza na dhambi hata watu wote wapate kuona wokovu wake.
ulizozipoteza dakika na saa kwa mambo ya dunia. Mwamuke na waokoe wenzako ili wasipotee kwa dhambi. Yesu aliwatuma gizani kuhubiri injili, wanangoja kupata uhuru kutoka kwake Bwana. Yesu Mungu abariki sana. Yeah, asante sana my brother. Yo Pajos watwakiriye mu kibanza ciza cyane, mu kibanza ubona ko bwa mbere nambare wabanje kugisengera kugira ngo twane tugushimire kwanza kubona watwakiriye neza. Murakoze cyane kandi namwe muyumve ko muri nko muhira ya nawo masanze muhira ariko muyumve ko muri muhira nyene ya just fine. Imana bahizagiye cyane. Murakoze cyane gose. Pajos iyo yumvise gospel ayisiguriya gospel. Gospel yinsiguriya. Gospel vraiment ndayikibanza kirekire mu mutima kukubera undi mwanya ihindura vyinshi ku bantu kandi uvuge gospel nindirimbo z'Imana zo gushimagiza Imana ariko tugahanura n'abantu kugira ngo bahebe ivyaha ya bihane bave mu ngeso mbi baze kuri Yesu. Niyo mpamvu gospel cyo yikibanza cyo gushimagiza uhoraho. Ajya sauti ya busara igizwe n'abantu bangahe? Kuvuga sauti ya busara igizwe n'abaririmbyi uno musi turabaririmbyi batanu turafise undi duheruka kunguka muri Amerika yitwa Deborah. Yani kuvuga rero tuca tuba batanu. Muri abo batanu abari mu Burundi ni bangahe? Abari mu Burundi ni babiri ni batatu najewe ndimo turi batatu. Uko biraborohera gukora bamwe bari hanze abandi bari mu Burundi canke ni yomvo ishobora gutuma ibikorwa bitaboneka ku rugero yani kuvuga biratorohera cyane gukora bamwe bari hariya kuko naho yoba audio twe turakora ngaha hanyuma tukarungika amadata hariya nabo bakaca binyuzamo amasauti basi tukaca tuzana kwa producer ni kitu ni email. Unajua siku hizi watu tunadili na mtandao. Sasa mtandao ni utuma vyose bigirane bishoboka. Niyo mpamvu ariko icyambere no gushimira Imana kuko ibi vyose vyabaye ku Imana. Ya Pajos ndashaka kumenya urabona barakunze kuvuga cyane yuko gospel batayikibanza ndiko ndavuga muri industry muziki w'u Burundi ugerageje kuraba ho bahari kibazo nyabaki kugira ngo abantu bashobore kuvuga abaririmbyi ba gospel cyane mugira umwidogo yuko mwebwe mudahabwa ikibanza. Ukuvuga keshi igituma abaririmbyi novuga nti igituma abaririmbyi badahabwa ikibanza sinibaza yuko sinzi igituma sinzi aho bituruka kubera baba basa nibisi aba basi baririmba indirimbo za profane bakorera nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyane so kuvuga ngo uzosanga umusani yateye imbere gose no nikuvuga droit y'umuziki ntiraba neza ariko gospel nayo irikiraza kubera abari imbere kuri gospel hari ukuntu batigeze bereka abari nyuma uburyo bategezwa kuvyitwaramo kugira ngo ibintu bigende neza. Niyo mpamvu ubona keshi umuziki usanga ugorana n'umuntu abari karakora ano kwitanga ku ruhande rwewe ariko usanga ari kibazo cyane kimwe kidasanzwe. Ariko twizere ko Imana yo mu ijuru irikirabiroranya imbere ni heza. Pajos kenshi kugira ngo umuziki ukomere ndetse ushike na kure harabamo ikintu cyitwa collabo. Mbega sauti ya busara yo bari ikintu yategura kugira ngo ishobore gukorana n'abandi baririmbyi ba gospel kugira ngo ibintu biterebwere imbere gusumba. No kuvuga collabo turiko turapanga kuzikora. Jembere ntatangwa kuri jeni natanguza sauti ya busara. Ndatanguza kuri binafsi. Lakini Imana irabona ati iyi mpfuvyi nishoboye. Ndabe umuntu ashobora kuyifasha. Acaboneka management mugabo ubambere hari indirimbo nayo nakoze na inise ya dunia nimeyaona ndaikorana no bita Medicine Kibinda uvuga ari Tanzania. Ico gihe mugabo umuntu yadukore chorus kubera twari kumwe n'umuririmbyi bataje Jennifer Mugeni wa Tanzania uko akunda kuyigiza. Niwe twari kumwe ico gihe rero tuyikoze rumva yari nka collab niyo ndirimo nahereye ku 2018. Pajos ndashaka kumenya haherutse gutangwa ubushimwe ndetse naho gospel yahawe ikibanza nayone ahantu ndiko ndavuga agashime kitwa Pajos Award. Ndibaza nawe naravyumvise cyane. Umuririmbyi wa gospel yagatwaye uramuzi?
jewe sinigeze ndabikurikirana ntiwigeze ubikurikirana ya katowe muri imvye twa Janine umuririmbyi wa gospel ndashaka kumenya nyimba nawe uri nk'umuririmbyi wa gospel hoba hari akarenganyo wowe wegeretse ubona mu gihe agashime gahawe Janine mu gihe hari abantu benshi ngaha mu Burundi bakora gospel kandi bose bakora neza ya vraiment sinovuga ngo baramurenganije kubera Imana itangira ku gihe birashika yuko zijya zari chance ziwiwe urumva ariko kuri impact no kuririmba nibaza yuko ujya Janine Jesse nibaza yuko umengo wabafata ikibanza kuko tuge muri industry je nka Sotia Busango mfata microphone nkole ariko biravana nabo bariko baratanga ituzo kubera ngaha keshi arakunda gukora ikimenyane nukuvuga n'umuririmbyi no mu mashow mutamenyana nashobora kugutumira cyangwa kabona yuko umengura kaze washobora kumujya talent cyangwa tugereka tumukupe hanyuma twinjize yuyu uye kugira ngo nakabari bazopasa keshi niko vyama bimeze no ngaha keshi niko nabona bibona Pajos aha mu Burundi hakunze kuboneka abaririmbyi ba gospel batangura baririmba gospel ariko nyimba bagenze gute bikaza kurangira bagiye mu ndirimbo z'isi sinzi ko ariko bahiga kumenyekana cyane canke ivyari nka Pajos wifitiye ikizere kingana gute yuko uzoguma uririmba utanga ubutumwa bw'Imana nkuko nyene bibiri bitubwira yuko abugenda turamamaza hose ijambo ryayo ya no kuvuga muri make jewe ushobora kuvuga ngo no hebe ibintu by'Imana ngo nje muri profane no kubera gospel na profane ni ibintu bitandukanye kandi mvuze ni nyene muri profane ndazi no kubita akababa ariko bivanye nuko twarezwe gikristo kandi twarerewe mu miryango ikijijwe rero banguze kurimba profane nkaje nisikani umuvyeyi umari genda kumva mayo cyangwa magavuga ati uyu mwana nenda mubugiye ibintu umva gice kibazo ariko niyo mpamvu je nashobora kuvuga ngo nogenda kurimba profane nico kunda ariko benshi gituma nabo bagenda muri profane bamwe baba bariko barahiga kugira ante kumenyekana umaona kandi hariho target zindi baba bariko barahiga hasa nko urumva nko kwiha umwidegemvyo wo gukora ibintazi urumva ibyinshi by'ubuhumbu urumva ibintu byo kunywa inzoga amatabi n'ibindi urumva zireraha kuvugana n'abakobwa benshi urumva bakunda abakobwa benshi urumva utapeli unakaa pale kwa wale watu nikuvuga leo twebe tushobora kwigiranya nabisi no oyaza Pajos uri kuragerageza kuraba nka sauti ya busara twebe iyo hageze nk'umwanya hakaboneka ikibazo kanaka nk'umuntu ashobora kuba ari dufate arashobora kubaho umuntu tukaba mu bitaro yabuze amafaranga urumva mu bitaro yabuze amafaranga cyane tugasana imfuvyi zira ahantu tubwira management mama vraiment hari abantu tubona bitagenda neza nko muri cyagenda nazo twari turimo tutarashobora kugura urumva n'umukato w'amafaranga ijana none sinzi ngo hari icyo twokora cyane umva management agaca yikubita hari yakaraba natwe no tugaca tungereza twagenda nimba ni Gitega mu misi twaje Gitega mu maturaza ngaha mu buterere no tuko turapanga ugenda Ngozi kwa imfuvyi tuzova Ngozi cyo tugenda Makamba kandi kwa imfuvyi ariko sikuvuga ngo twe turashoboye no nimba n'umukate tukuvuga ngo tuba tugiye kwa nimba ni 500 nimba ni 1000 turagitwara n'umutima mwiza kugira ngo uyu muntu nawe yiyumve yuko ari mu bantu kubera twe dukorera Imana tuko dukora ibintu ngo tumenyekane cyane no tuko dukorera Imana kugira ngo bikunze tubona ijuru kuko nta kindi kintu tuko turahiganirwa atari kubona ijuru na cyane gufasha ibiza n'umugisha ya Pajos aha mu Burundi dufise abaririmbyi benshi ba gospel benshi cyane ndashaka kumenya Pajos nk'umwe mu bagize sauti ya busara umuririmbyi wemera ngaha aririmba gospel ngaha mu Burundi wemera ninde so nukuvuga aha mu Burundi hari abarimba gospel kandi ni benshi reka mere kuri bamwe bagenda hanze bamwe barimo badudu nabandi urumva abo bose n'abantu baririmba gospel hariho nabandi guhera kuri ba Denis Risoni baje n'abantu batumye umoja canke Africa baririmba Africa asize mu basabasi kuko niwe yabinjije muri industry yo kuririmba ariko
jewe nibaza gushika no munsi kuri stage mpagaze je nibaza yuko topinga n'abakene kuvuga niyo mpamvu je batinya no barantumiye mugabo baca barabikupa mu gikorane cya Roze Muhando kubera bari bazi y'amashine kinjira ngaha baca batora ama worship na album fise na ndirimbo nimwe yasohoye umva ico nikibazo gufata umuntu w'umustar nka Roze Muhando ukacumuhereza abantu baririmba worship nta ndirimbo nimwe bafise nta nukuvuga nta ndirimbo bafise ntibiye barigera basohora nta n'umunsi barimwe bariko baririmba indirimbo twebwe twaririmbye twasohoye mu studio hari wakitu kama ico niyo mpamvu kijagiye warabonye yuko na Roze Muhando yavuze kuko baririmbye mu Burundi na rukundo mufise kubera hari ivyo yabonye hajya zitari fani ziwe nikuvuga yagomba yuko haba abantu baza muri bamwe bagize imisi bakora ibikorwa training izakaga kugira ngo hagira ico bamutoye ko canke nawe hagira akana avumba yarashobora no gukura yakadense kubera nyana riyita queen w'umuziki ariko nibaza ko kuri sound hari igihe ukubona ibintu bitara bihinduka niko nabantu bahindura style yahigiye ushika imbere ukamuvumbura tiktak nanye nakibura kubera Imana hari ukuntu biroranye niyo mpamvu yo bana abantu benshi bashabaza kwibaza ngo haje no muri gospel ibintu nk'ivyo vy'injyane birabayo gospel nyene birabaye bivanye nuko hari umuntu ashobora kuvuga ati nkatumira sauti ya busara haja sinza gutora inamba nta n'umwanya mfise nikuvuga ni down kuko bajya baririmbye nabantu reka bashita kuri jyo kwa gusuzo cyangwa kumva sauti muri microphone hari mu maspeaker ma sound wavuga ati bana Imana irurutse vraiment abantu marayika aho kubera nyene turabakoze b'Imana je mu buzima bwanje sinigera mu kibanza shetani ngo niho ndafata nk'umuntu ngo namugirire beef ku bintu vyano oya ku bintu cyo kuririmba cyo turaja mu ijuru tuja mu ijuru no gukora igikorwa cy'Imana n'umutima ubikunze hanyuma kugira ngo ibintu byose bigende neza ya Pajos tugerageza gusozera ikiganiro twitege indirimbo yanyu shasha ryari nukuvuga indirimbo yacu shasha yiriko iraza muri iyi misi ivuga ngo amarira warize uzoyahanagurwa imiruho wagize uzoyihembegwa nukuvuga iyo niyo ndirimbo ikiraza muri iyi misi zobiri mu Kirundi iri mu Kirundi twayikoze mu Kirundi yes Pajos akajambo gira utekereye aho musanzwe mukorana umwuga wa gospel kubijanye no kubahanura kugira ngo amakenga abantu babagira ko yuko naho neho baje bayuburya rya canke ibiki bagerageze kubiheba kugira ngo abantu kuko ntihoja gutanga ubutumwa buho umuntu kandi nawe akuzi yuko nawe ayo mafuti yakora ndashaka rero ugira akajambo kamutekereye abaririmbyi ba gospel nkawe kugira ngo ashobore kuzaba arikebuka kubunengenenge babukuremo sasa hanyuma no kuvuga je ikintu cya mbere no hamagara kwanza abaririmbyi bagenzanje ndabasabe babane urukundo ikigize kabiri babane gushira hamwe kubera umurimo w'Imana bigombe gwaye ko dufatana mu nda tukazamura igikorwa kugira ngo tugwanye shetani n'ingabo ziwe zose tuzikumbaza tuzishire hasi nukuvuga tuzishire hasi zose tugakundana tukabana urukundo iyo habonetse igikorwa tukagikora twese dufise umutima umwe urumva dufise nukuvuga ibintu bimeze nukuvuga twese twiyumva yuko turi muri mood imwe atakubagwana nico kintu cyamene je no bahamagarira nk'abarimvyi bagenzanje Pajos asengera mu rusengero rwa jewe nukuvuga nsengera mu rusengero rwa Izebu niko nsengera mu gihe niko sanze sengeramo ariko uye ndi sa frontier ko je n'umukozi w'Imana sa frontier kubera uye tumire bo bwinshi ushaka uvango kuko twe tugeje gukwiza ubutumwa hose ntavyo kuvuga ngo naka tumuhagarike hapana twebe turakora ubutumwa nukuvuga tukabutanga hose ahantu hose hari umurimo w'Imana turagendayo Pajos harukora kagwishira ufise impano yo kuririmba ndetse gwifuza gukora gospel gwifuza kuririmbana namwe na sauti ya busara hasabwiye kugira ngo umuntu yinjire miyo timu yanyu ashobore kugaragaza impano yiwe nayo mu bijanye no kuvuga ubutumwa abicishije mu ndirimbo nukuvuga muri sauti ya busara nta kintu nakimwe kigirane gisabwa kuko uyu n'umugwi w'imfuvye keshi turanafashwa urumva tugafashwa mu bikorwa byacu Imana ikabikora nyene n'abandi
turaba nabahamagara tukababara ati muze muri sauti ya busana ntangorane nk'ubu turafise umuririmbyi turiko turegeza muri sauti ya busana kandi tugize imisi dukwana ibikorwa taza Jordan Smith umva tugize dore gukora indirimbo ya Kanami iyo ndirimbo no kuvuga vraiment abantu barayikunze muri style yayo sikuvuga ngo niyo gusa hariho n'iyindi twakoze kandi urumva kandi yose twayikoranye n'uyo Jordan kuvuga n'ubu rero twemirije gukora ibikorwa kandi byinshi n'abandi bariko barabidusaba kandi cyane kubwinshi kandi dushobora kubangira gukora n'umurimo w'Imana kuko umurimo w'Imana ntushobora kuvuga ngo ugomba ushyira ko wenyine nicyo kunda vraiment ubu uri kurakora amakosa Pajos ugerageje kuraba ikibazo cy'akinini cy'akibazo kijanye nuko gospel batayikibanza mu muziki ndundi gerageje kuraba ama media canke ama radio ogira akajambo bivuze ko bijanye no na gospel hari kibazo mwa mufisemo ni kuvuga ikintu cya mbere tutahure ko gospel ni muziki akene muziki wa gospel ariko ikibazo kimwe kihari bivanye nuko iterambere ry'iwacu muri social media nga mu Burundi badura cyari rito cyane bivanye niki umuririmbyi ni mpaka aze kurondera umuproducer kanaka cyane aza kurondera umutangajaji kanaka amuhe amafaranga amukorere interview ariko ugiye kubiraba mu bindi bihugu bamenya ati umusani kanaka arasohotse dufate nk'uko tuvati kumwe wamubona tujyana na Landry promoter bavati sauti ya busara irasohotse ngo migende gufasha Igitega yo migende gufasha Imuyinga hari radio zicaze kwikewo zigenda kuraba ibikorwa barimo nibihe nivya urumva muri Romanya ni TikTok amaradi acasohoka kubera baba bamaze gusohora ibintu zeye ku munsi munaka sauti ya busara yagiye gufasha ahanaka baba ari kuri social media bacamenya ati kuba y'abastar bagiye gufasha hanaka ni TikTok harero umviriza panura ivyombo twese ama TV twese tugirene tuduge tuzo kuraba ibikorwa byabo kugira ngo bamenye uburyo batangaza kubera nizo channel niyo mpamvu ubona Tanzania ishikara gutera imbere bivanye niki ni kuvuga uburyo bakora ibikorwa byabo ni kuvuga dufatika mfano barumviza ati Rose Muhando agomba gende ahanaka ni kuvuga radio ama TV online yose ari Tanzania mesh aremera ako gace ni TikTok ni habari ariko twebe ngaha ni mpaka iyo TV online uyihamahera hanyuma ikora ibikorwa vyawe urumva yo indasi ni kuvuga ariko sitose nyinshi vraiment nk'aba baramaze gutera imbere nyinshi usanga bakora muri iyo industry ariko je nibaze imbere ni heza kuko biriko biraza ndiko ndaraba muri iyi minsi ibintu biriko biraza cyane kandi gusumba kubera amativu uye arakurikirana ibiganiro by'abasana agakurikirana indirimbo z'umusani amenya cyo umusani ngo ndamuronde kugira ngo tugiranire ikiganiro hanyuma ntangure gutangaza promoting ibintu vyiwe kandi nongera namwe ndabashimira n'ubwo umwanya utaragera ariko ndabashimira kubera namwe muyigoye urakoze cyane gose natwe turagushimiye cyane hama nundi munsi uzodukenera telefone gusa tubwiye ati ndabakeneye ico tuyaga nubwo muzaba mushaka kugiraho mugiye mukavuga ati karibu cyane kugira ngo dushobore kuza kumenyekanisha iki Yakini TV turi ngaha ku bwanyu turi ngaha ku biterambere ry'umuziki ndundi tutavanguye ngo ni gospel cyangwa ni profane attack na kimwe tuvanguye Pajos twitike collabo ryari nande ukuvuga collabo ndiko ndayipanga mu imisi ndiko ndayipanga kandi hari umuntu azana amaze kuma audience wa Tanzania yamaze no kuma mahigwe yo kushobora gukorana collabo kandi hariyo indi collabo niteze kundwira imbere yo musani batazira Dennis Risoni Maguru ariko arava mu gihugu cya Kenya ariko araza ngaha mu Burundi no kuva mu mwanya n'umwanya yo collabo turayikora kugira ngo dutanga ubutumwa bwiza Pajos tugushimire cyane ariko mu kurangiza turashaka dusozereje akarimbo k'Imana dushaka kapera kuri password mara ya kwanza kabisa nasema kwamba Mungu usifiwe kwa sababu akili zako hazichunguziki kamwe ukifungua moyo kwa kutumia password yako na kuacha dhambi zote ukie muumba wako maana yeye ni mwema yupo kwa ajili yako yuko tayari kukusaidia
Kondisheni ni moja tu ya huyo Bwana. Tumia password kwa kufungua moyo, ili Yesu aingie upate kupokea. Ila jua everything, every password, everything, every password, every password. Sauti ya busara sikika. Asante sana. Ya asante sana kandi kuraje sana. Twongera tumushimira cyane manager kuva muri Amerika. Tumbwiye tumukunda cyane kandi tumwubaha cyane gose. Ya Pajos akajambo kanyuma ku bakunzi ba Yakini TV. Kuvuga ku bakunzi ba Yakini TV, vraiment ikintu cyambere kwanza ntawe gushimira Cemeraman, nongera nshimira kandi na umutangazaji, nongera nshimira kandi n'abafanzi ba Yakini TV Burundi. Ya nongera ndabashimira kukigoro kandi mwagize kuba mwashitse ngaha. Hanyuma nkaba nongeye gukenguruka kandi management bamutuba hafi. Nongera kandi nkengurukira na Deborah nawe kandi wisange muri sauti ya busara. Eka nongera nshimira kandi na Joyeuse na Bera muri sauti ya busara buryo bariko baravyitoramo vraiment neza. Hanyuma twongera tubarira n'abafanzi ko mu minsi itarambiranye amarira walize uzoyahanagurwa, imiruho wagize uzoyihembegwa, ineza wakoreye mu isi uzoyihembegwa ibitsibo. Kimwe gusa witegure canke wihande tugende mu ijuru. Tuzibera mu gisagara cyateguwe neza. Urakoze cyane. Pajos ngomba nkore conclusion gatoye kugira ngo ucu dusengera kugira ngo mu rugendo tsokugenda ngutse kuvana na Yesu. Ya bakunze wa Yakini TV Burundi yari arisira kikuri mikoza ya Yakini TV Burundi behind camera ni Pasi Classic akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kubahereza amasanamu asa neza ndetse anabereye ijisho. Mwabonye ko twayi kumwe n'umwe mu bagize sauti ya busara. Pajos yagerageje kudusigura byinshi kubijanye n'umugi wabo ndetse mukaba mwashoboye kumviriza indirimbo zimwe yagiye ararimba mujanye n'indimbo ziwe. Indirimbo zabo muzisanga kuri channel ya YouTube ni sauti ya busara. Mugire subscribe, mwandike commentaire, mugire like. Turabakunda cyane murabizi. Ya muce muja no kuri Yakini TV Burundi, mugire like, mugire comment, mugire share, ntibibagire subscribe kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Pajos udufashe kisabisho kugira tukene. Sawa, reka tubarangize dusenga Imana kuko hari wadushoboje. Hanyuma Mana mutananigwa, wewe wabanye natwe kuva tugitanguye, none muri aka kanya turasoze ibikorwa byawe Mana. Muri aka kanya rero nongeye kukuragiza abantu ba Cemeraman n'uyu mumenyesha makuru aho bagiye kuva hano bagenda mu bisago byabo. Uze kubana nabo turatamuje aba diamond mu nzira, turasa amasanganya, turasabye ngo bari uza kuba driver safari, turakwingize ngo uze kubafasha muri byose. Ibisigaye navyo udohe kuramba no gukora umurimo wawe. Kimwe gusa turisaba iherezo ryiza kubera tutazi umunsi n'isaha. Ibisigaye barabana natwe tuzigama muri byose mu izina ryawe ryera. Amen. Asante sana my brother.